أشهد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. ونعطي ما سهو أعظم أن نبوه سورة المنى والجمعة نعطيك تبتلك بسم الله لكنا الحمد لله نيانا أعطاه ما سبسون نعطيك أجل جل كتنا نعطيك دبيا جل كتنا أيام باشم أيام يشم أيام شاشم نعطي جنا نعطي دربان كار جل كتبير نعباس ما كنا عادي يكون
representatives from Dagbon Forum, all protocol duly observed. I welcome you all to this important meeting. This is with pleasure that I assemble the entire membership of Dagbon Traditional Council and Dagbon Development Committee to brainstorm on pertinent issues in our kingdom. It is also with joy that I have my grandchildren here with us in the persons of our metropolitan, municipal, and district chiefs executives present here. On June 30, 2020, this August Council set up the Dagbon Development Committee comprising 11 senior chiefs with mandate to look into how to rebuild the Jawar Palace to befit the status of Dagbon as one of the oldest Asian kingdoms in Ghana. The other issue the committee was tasked with was to assess the dilapidated Dagbon Traditional Council building and find ways to restore it back to an acceptable, convenient office and conference accommodation befitting the status of Dagbon. I have been briefed that the committee is working assiduously with some measurable benchmarks to its credits, including the submission of draft architectural designs for consideration by the committee, the setting up of a bank account at Ghana Commercial Bank ready to receive funds from donations towards the Dagbon Development Funds is an indication of the seriousness of the committee. I have no doubt that the committee will do a good job to reflect the high value we all place on our inviolable Asian kingdom of Dagbon. The rebuilding of the Jawar Palace into a modern edifice and rehabilitation or rebuilding of the Dagbon Traditional Council into a convenient modern office accommodation and conference facility will enhance the corporate image of Dagbon. Our ability to work together as one people, irrespective of our individual differences, to put together architectural designs and mobilize the required funds for the new modern Jawar Palace is a significant milestone for peace and unity in Dagbon. This gives true meaning to Dagbon as a kingdom ready to deepen its unity and thrive in peace. I once again urge all well-meaning citizens of Dagbon to wholeheartedly support the Dagbon Development Committee in pursuit of the realization of these twin projects. Honorable MMDCs, our revered Nanima, sons and daughters of Dagbon, let me say that the citizens of Dagbon deserve the right to live in peace and prosperity, and we the chiefs, as custodians of the land, must work hard to realize the dream of our people. I therefore urge you all to work to deepen the peace in the Dagbon Kingdom. Despite some few challenges, I am told that the second draft of the Dagbon Constitutional Review document is ready for submission. I am happy chiefs and people of Dagbon are showing great interest in the review process and actively participating in putting it together. You cannot review such an important document without having some dissents. These dissenting views are checkpoints that will strengthen the document and make it a great piece. I therefore commend all and sundry who participated in the work of the committee at every level. Once again, I would like to recognize the eminent support the Peace Council rendering to this committee and the entire people of Dagbon Kingdom. I would also like to thank the American people for financially supporting this project through the Peace Council. To the consultants and members of the committee, I pray to Allah to continue to grant you good health, peace of mind, and wisdom to enable you to complete your work successfully. Honorable MMDCs, our revered Nanima, sons and daughters of Dagbon, just a few days ago, the people of Tamale embarked on a peaceful demonstration to register their displeasure at the alleged brutalities meted out to innocent citizens by the Ghana Police Service.
The demonstrators mentioned incidents of police brutalities in suburbs like Changle, Pomu, Salamba, Kampayere, among others. I admonish the police to use lawful means in their bid to bring citizens to book. I also encourage citizens to be law-abiding and not engage in unlawful acts. The police service is an important organ of national security, and the service has many distinguished men and women sacrificing for the well-being of the society. I therefore urge the Inspector General of Police and the Regional Command to rid the police service of miscreants who want to tarnish the image of the service. A cordial and harmonious civilian-police relation is an inherent democratic value, and we must all ensure it prevails. On this note, I stand here to declare Dagbon Development Fund document duly outlawed. Once again, I welcome you all to this great meeting and wish you all a fruitful deliberations. May Allah bless Dagbon and make it a great and strong. Thank you very much. Kanon de tudun don fokum se pambalba ban yibo wane ya da gwamona marhabi kanon de tijin torbe bambe da gwamu marhabi de ne ka we jimo puni lala ko lan non de te da gwam forum yipola kala tin na bayen la anku bambe te da gwamu betumi de te wono no ya marhabi no le britin na marhabi inkar na jimo ma puni kanon de te la basamu marhabi inkar na jima puni Danyana yere ne zuwa da su ma yere su kelle da sele zanto domine onye oyan no ba pernama ka jiyo tuni karanya su kelle shi ka tishine nyela sawara ka president an shele halena ta paga ro shele tene woma o tiretini ale simin gole da par kira yo ba pita da junela ne trajine tanan kina tu da ba sawara ne nanma kananam da yina ne da pa la angu ka te bolle da bang le ban sim to pon la angu ka da yala trazan la nanam banya na kanda kama pin yin la samu zan bala jima drajin ya ka dinya tam to pala tin yan shamye ya la yirgan de zamti da bang lalan ya le kale nye tin yan shamte nanam jinaju dembe na yana kanye nanam jinaju gande le zamti da bang kare buyi shele on karoma kare saye kana tumane takbang de princesi de jima ne yeshale ndaya na yele ne la ngoma de la pa de da kuba tumama branu pam pam ndaje tumama nzamleji ne butuma kara nan sawara de yelka la wuyi boni ka baru bai katte jine jishale te jinso le tenant de sunama zuwa da su ma jima da ran yala ban shati yanshi in zan can tun da yilma da rayi bang da bayan ko sai da yilma dan tun da jesha la la bang da ma yala ne ko sha ban be kan wanda zan rawi na ma ka ban yakon bosele in zan da zasham kana nam san ba bai wani ya shale na sa su wani ya shale zan ta la bang da ma ka bang da ma ka ke butuma ne ya shale na do ayala ya kadama ni da ba sa wani la nan mu ma kana bosole zan chante la te utuma dozo de be tawo to bolshele te ganawo da birgo yaale ma dozo gana ko shaba nima ne ka bosole zamti ka bante namni to zan arziki zan nona ka tuntum sa champion yanga zan gende da ma yaad ba shele woni yaloma dozo te ji sa shaloma nta sol yo ya be yanga ne birkin nan bambe da banka be katam ni goma ka muto zan arziki zan nan la da bambe ko sun to ko ma kuni ka de son ka ne shele nanam ne ba goma ka de to pare ndaya na yele kalama ora ka so zan cham nan tuntum sa zan cham tuntum shaloma dirnye de na yuma jawu nda pae de nanam jina tu ya be to waya niti tum lam nan banjine ntum tumati yala ne mo shaba bayan basa wala de yan sonda bantu tibo ne aile wala pala angu shale kalam man yela ta ko malaza wala bolle kana ne bultin nam le la za ma ka tunda batuma lala kundu shelde dana ma ji ya pam
ka kunuma malla de ba pamle sawa da baya ne da balla an go ne lele nye yel shama de blan sun de sa sha tin jawo ne yel shama de sun de sa sha tin jawo kara yi ka zan pai de ja kunuma kara jege da ban fen yelanga ka za tuntuma da bango ndanya na yele ni la ma yele ni ko sha ban pam pam kara mal ko ka ni wo ko ka pa ba ne du shele ko ban de tuma o yele mini wala be sun be tin yele ni ko sha ban ya ana za yore ta hanka yele be sha dan la ka tumla kuma ma kana manti ne karpuni na do ayere na le da ban de shawoma ayin zalzal be zal kulli kamane zal kulli shedin na do ma de ko tono kana manti be kane so ne to bor shere ka so ba bor shere amma ne na manti ma nyanga ta za mu kana me tulu lo yene ka ko ma wure kamane de mi ta ma han ka ko ma sa yore tinia ma yara yene ka tiam ko le san da ban ka chan to Terus dia nak tahu terjadi. Ini tempat temangan lama. Ternyata tu dah nanti tersepuni kaseluma, kau jual kali dah halal. Ini tempat temangan tempat si nampak ini kampung sesuatu Dagbon. Terus buat urusan kamu ada kalau urusan tidak bang, bapang dia telah sesuatu orang koma. Ini tempat temangan dia sesuatu loma kan dia mana kalau pada ni pun kan ni. Terjemahan banyak nama. Ti dengan hukum sebab bandit kamu pasar ni lagi berbanyi Dagbon wana. Daya na yele ni sudo ko konya besame yan santi ndi roshele telefoni ya pun arziki boma zanti tetembang ma. Terus na mo mi nya ni bosha ban su tembane de tuni tuma pam de cheka zale jetun zama kan non tabata. Terus des appartements nous j'entends Dagbon sur do boma polo ne o bono lan zan tawo kayel le karama de tuni te pour ka pal do mene te tuduna sur do boma yel ma le pamba man yi ba man polo ku zan ba man za sa zan tinalma son nan pamba kan la ko le jama kaloma de nan ko polo terus tuni te pour ba sur do boma yel zan te tuduna le pamba man pam la yele ndanya na bonne o pu ka pai America tambi nte ntable baka kinma do be yi arziki zoa les enfants Dagbon ka teto zan jinasi de yen son kala kunde na manam kato kana ntuntuma zan te Dagbon ko ne mo shami be yi ka nye bi ba pernama mbena mo na tande ka zamba ta shi ko ka be wal pansin bien yalanga lala le ma ka ba pigi ka ba gamti woni lala mo ma la lala tuntum so ma to so ndera ko ka pa pam do ma pam ba man zan chang lala tuntum so ma polo ba zamba ya ba zamba hankale ba zamba bang so da zaki da zan toy de yan son ka da bang ka yeto ti ko ka su ka kana da bang ne be yalanga ndaya na yelo zan ke mo ka so nduma na woni ne do te zayo ka ba be ko to yala na woni on suit adwa nzanti nanima nsu adwa ti la ka ti moma nsu adwa ti pasara na chembe Dagbon nin mana wonto ti zanya ko wande na lafi na ka te ta ta ka tanga de yan nan ka ta ko su do so ki sha moma ka te zayo ka me de yan na sham ka Dagbon na ka ti toni te girmala mu tanalma na yo ayele ni de yugi o mbiya kala ma Dagbon o di pola bara yele ne ko shaban ko e so ki bu ne bo wo suji zan yandi te prince ne le jimanama ban to lo taba te pour ba ko shiale karban tankan le zo be karban dole te tamban ma zal pan wo sham lala yelu mo nyala ban sha mo so pam do be pola ma kale ya kamane kapa ayele salamba pomo chamle ba kala ya mo ma kadama de min kali man be prince ka ba lembe tin ba be Dagbon nte kuba pour chiale dem do tunu rokuba na yo ba bonne o zan kemo kayele de prince ba bambe te gwa mo za ha prince kama ne te tunu na prince kama ne ba pam ma adina kali tun tare kayen darbo table ni zan tum ban za ko ba tuni karan nga yo ko kan tu bala ni ma darbo table ka so kam sa apo e ka pa o le la yo ko zan table ni ba be Dagbon ne te ba pam tama
Katinya ne bo shaba yen dol ke ban na zasi kala zan zasi ma zan non tununi ne de non ne tuyo ndanya na yele na ale prince betuntum sa zan gende Dagbon wona gana de yala bi shale du gazo pa ne da ba ba yere puli ba ba man pam ne ka tuuni de ko ka pa ba pam ama ne ba pam ba mi ka che ne vo bia ku ba de ba puli ne vo ya kapten sam de la persona via zo bele ne zo ka male nzanza ka ya huma ne ka jam bien yalanga na do abono zan jamu ne ka yel ne la so o borani o zan ona zani Dagbon pa sala la ke bazani yele zumo Dagbon le wonsam to pon kundi o yala no ho so wona le suna ne dai pa ye polo ne le kam ka nye sole ntolele o bono la zan jamu ka ne za ama habizan ka la jimo puni kaya na on cha tin ba sa war se ton kar ba ne de yara ka gana pale kar puni na woni no mal barkan Dagbon puni kan albarkan tin bamba ton ma puni na on de se ko kala mu ye ndila la fira to yam no ma mi gasia kana ba kam nam gasi kana ba pronum gasi to suru wale yabnu masana kasuru nole na bakam namsana suru nole na bakam na batrum san kasuru nole na je san to yalmale sakatir ko yele to ma za hatina alu imu tijima kamane ay ko ko zanso fewe nanu wonde la Dagbon woma baba wonde Dagbon to na be wala zan bango ma ba to ne te zan wo he Dagbon ba ka Dagbon ko me Dagbon bambe Dagbon nyela Dagbon ba kata zaha zulanye ndani yana ka kulpambe bien ka chekwa bien ka yebe ba sa na wo bien to tenda jine kan dan yana yule ntazaham ne Dagbon constitution ma ne la yule domi depuis la 1930 aka de yuma zumo de kala yu pewe ni yena kan da yana yene tala yule nya ban shin adam da rabune kara simsa katmalaza Derbiane Karlampa Dagbon kale katiye deniya review bala ayen samme ayen yulle kune kamal za kora gahal no bol nanma pia na yo to zola da yala yakona iyam umuna iyam tolna iyam susana iyam bushana zana bakam karna zana bakam yuna zana babre yuna miandana kana te koy baki boy namna gade pos sapona mpoy yabna mona ka ko afanama ka yini loyenam na tingule inya del so ka ti chele no dembe no la ka ti ye ko tana bazan limana kabla san la labe mbahe television no so le radio no so non kambale saso
no yele hala pa Dagbana ka yela kambwa ka be Dagban tuni ka bo Dagban tuni de semse ka atoshe to de da za hanne te kana te pala semse bo de first draft ma yela tenna kana te zam shel zam son bon le te zam son Dagban mene bam pa Dagban ka de ba na bi gulle ka tana yina bo dabsele te zam le ti duniya za ha ka ba ban te kala ne shi don so ayi constitution ma pone te zam ye to shama zam ba te ma be ko pamba ban yan ti ben nam sham mun ka wal pa ko yenti ban ne ye sham wala ka ba re benam te zam za ha zam ba ko ne ka yi mani ga to ko ya ba ko re dun no so ba re nam sham na ban ne nam sham te zam za ha zam ba de pune ka te yina tiyal Dagbana won kam za ratum woda bantal te za ke titawa de ban na ya su yo ta ya te za ke ta ma titawa pompo te za yugo le Dagbamba te be bon wal suya won kam za amalo ke tal wo biela nyom de samban tiche taptala zoom to rezo wotan zande bangoma za so yento apam da yina tare yela den yel shebno zamza nye zafira santite kare da zamle zanti te ko le chebe consultants banye bakre lawyer munma ne abbas numa banam ka ta zamle zanti ba za mu so kam za yi to ben za ta bashe tambal za zanza ala yi pune shebra sam banana ta banama ka de pergale yala yelma ka shenya la tampum mal sheza to ka tra yul de ba na ku yam bo le ban shere de da kete ka no yasim ka de mal zanya la yel to na da ti tuba to ban ma pune tra yul ya ko ye to ma sha dere ka to yul ba ka tra ya de de zamu ko ye to ma me pune ka te ko mal masal ko bugum ka san san pa hay o bana o bang ma so to yem to na e bang ma drama ta fa to rozo hazal lati la ingane constitutional review ma una tenal dan ba hayi ya da bang development fund tezan la Dagbon development fund ma de tezan ba Dagbamba bampa Dagbamba kare yule nyawo committee ka gogo ko to tezan non lala ada kabilman to lala ada kabilman no ma be isna de yawe na gorganda de shaban karanda kayule Dagbon history semesi da yin tana Dagbon German ma ba kun ya ka Dagbon ba mala semesi ko the system of government ka tana kun mala tunan ma kama protocols ka tana kun mala tunan ma ka promote ba ka yi can da ya na yin protocol ya a can jar da biya protocol ya a can yawe gupe na yin
Benzaha protocol ya kana ye nama. So se misma banda ko yele Dagbon. No mal system shall be yama tanapum mal. The Russo Kabishabra serve the lion of Dagbon. Those who I will be can you say misma mante ka ne tole. She and la mal myself. Those who found mal that to go to the account. When you let upon ma, Zorma Yetwa, when you and Bapper Pisolana, Alasan, and then Kaganati will by you Zorma to Kay did your bank and carry to the Samatino for you. Mbapper Pisol and then or to Laura to my Yugi, Kadulis and Yugi. What I was not losing by a standing Panamaka in Lorma. One million open book. Zanakati, Karmi, Yan Lady, Katubayan Lady Ma, Karika. Dumpahe, Banye, Lella Lorma. Ladiva Unya Yabushana Orubi Bama Sandu Kalorma Yakumuna Orubi Lela Lormane Karienti Yaw Ona Orubi Lela Lormane Poikarnati La bête Karna, nous de la Romane, Karnaki. Nous avons un père. Amoureux Kalorma. Au moins, ne te bantourner qu'à ta voix. On est là, pour qui sont là. On est pas là, au bas du cas, Lorma. Côté Yéman. Register. Dagbon Traditional Council register. Who ban you buy Lorma? The women of the day banking. The land you buy no one you buy car. The substance of Jelly Kalala Mana. I in man, I would get to Kaka. We am what money and Quand j'ai permis j'ai passé. Ça connaît j'ai passé. Chez le bandé Katou. Katra boîte Bapra, docteur Salfo, Alas. De on peut bien la banque. Quand il y a une façon de en Amérique. Car Amérique boîte nanti. Quand il y a pas comme Kali Zanon. Côté, on est là dans la forme. D'abord, je vais me sembler beaucoup bien dans le méchant moment. Toi, tu n'es pas mal de liens, de ce cas de pronom là, car bien pour. Deux autres, ma personne, Banam, nier le trou. Ma personne, il y a un morceau, Tembana yetwa katu yule dembana kabane sami el tembansha tambi badal kate yelbana sami da bela ko katambi da belo katla sal kamba persaba koraku obamulo zampa nda samane Wood, listen to the Kenosha. Toreza, Bayer Lanti. Ama, not doing it from Ambo, regional minister. Don't you? Kara, Bawali, Yamode, Emilia. To Ama, Baby, come up William, William, the Bazan, and Tarzan.
de pa ye to ba wo ka ye yela de piaro ni na ye to cher pa de danan tamalo ayena ka bi tukumba na yele dire dos autres demandes à tout cas c'est ça dire policeman nda tout cas c'est ça dire zon izan menete kela malwe malgaza katizamoma le zona wonene entetina sa empire de sinema pam bien ne disin bien yon disin bien un bien to ne yele to shawma sa ambasa no so dere yala samson na bam so kamza ha yele mission le zona ko ko so yele Zaya sans son temps, comme quoi j'ai le gars, ti namanyirana halakasi min sete pa naka tinabutana dozo mbada ya retune te banti yan sham kadaban lamza kan dozo so den danye tun kulchoti jinama ta te kulejin pai usham ka lam ya to mosa da ban zana bukun katabole Dagbon development fund to de yala basham bane ya nam jala ko kace nam na ko basham nam ko la nsanma kana sana bor fa ko ka ba tuni chande to pumpo Dagbon bani bang kambe Dagbon kata kon be Dagbon ba za dala Dagbon kabe basham ka bon de Ghana de tueni basham de ya Ghana Dagbon sam kare be Dagbon kada banzan basa da kun sanan ya shar ka deka ka tunjuye nan basa da ne ya shar ka jan zo mbaba yalle te zanan nan Dagbon konko ya to dan da ya ti sabi buku shatan gogo le ban ma zanga da na babre na yaro kumuna ni na yaro kuna ban ma zanga da ben bai yi to amon kate ban jan kama on ko no yi to amba man ya do ya na wo to bukuma manager ma ay gul ay tu yo do to ma anyes ka de ko sabel le ka bon le zon so tana de mala de ban ne te zahami ba shadam go Dagbon ko ba kama yo kiso ko susu ka trabe to ni te man te ndam to now you go now you go the banama tijana ma bamsa ko mane tie gila zimsmana bom ma zam ozotarna ama ozotarna zimsmana de yanga ko yelne o benzo ozotarna kalhamdam zimsane den ya ko chekat am be shakam de ne to mo sa Dagbon zana ko kayar da ta zama ntiti na nama nti Dagbon bulletin nama nti Ghana asanza nama nti two more politicians, the MPs, the district chief executives will come to be Dagbon zo kayar ta zama ko result na ne share zama titina na wannan yiko ka tijeri ka to zama kalanzuwan buntaba to da yala bona ma ne yana ntizane kasokamnya kabamna kama bono la yipo zombayani oboborne Dagbon jeto abubanda namadipo oborne Dagbon bilchin kamyetse woyum dundone kare ambahmone kardene kabusukuru kardene kabansamde ya bansam mangle kardene Dagbon bomani yamade be mo kam kasokam zor bin chen boara kanyela yomo Dagbon ko ka yan kan na to bo ay ko chan te zana kan na kum hay na kal Dagbon ba banchan ntadar to ko para tu inshallah to na to ko ka ba ay ko ko ti zan ta panzo ko ntaba na yi ko te bima asal na chama ko na ta da to ko ba na banchan na so bangoma yela
bara yelle won zang na be wala no zang de wala so la zang de tumban so la do zo ko yen nan la suna drapon zang wo tumban so la na be wala tuli wala chaka zang wo do zo ko de yi polo mo mama me de tenda zang ja zunya ngala de yi polo to be shaka me ne sara yi tabali kana yi samban ti yen yen tutu nam kana to somti nanam dimbe kada bambe tin dimbe kana ce ta ban asanzan ban kulbe jahabul so ne kan mona ka hal da asmamo da ban forum chairman mafs te bono de na biya bla bono yalla ni de chako to kana no so ba da ban forum ne yalla ne sambo pa kan mazo so kam ban de to da ban kulbe bo ba de ya azza te yen lamna fest ntizam tutuni ya shelso ka so na so kam na example ti bezam tidna ayo bambe samba ba banga gati dozo mbele ti pam so kam jande tina ma ban man ne ya maza te pam ta bamba mu kam je do kam zo me na wa chele kati cheka ba banga dozo account ma yuya hal mobile money to ko na mobile money anto zon tina ambalo anto zon tina te bacha bande man don ko ma ka to shale sono to zon ko atanya ma yugum bandon ko te ne ko yarati kam na chuma ka to zon ne ba tien na jakar ke ko ma ama de ke ko ma bandon ko ma so ko to zon no ntase de la pa te zan ba ma zon ko konanti ka dom bishop nyala bunda zan la se na to son ta te yen te bon la piste pour exemple ta ta tambol de sim ni la sha so yen so kam to zo na ne bogolang la la roma to pang ba ja te bla bon te za ka pla de bo te ba zan roma te ta ka zan ke de sim to zan ta to bon afalu de peace council USI USM Jichatan je momento pour le comité chambre za American organization through peace council katanambe ayo tisho ko yele temanati ya kase ni 50 lande tika ntete de lo chai malama lo le tawa no so to pura ama to bambaza tenzan ba mo jam to buba de ya IMF World Bank baza tenzan ba ma ko he dunia zaha bayan kana to son Dagbon kata bangde Ozonta don kunne da kiri yala yana yimo mini to traditional council ba to zahagwar bin yare nam tumsu kunya ina mane be sheko nam tumsu atan America na mane be sheko atan Britain na mane be sheko atan kan montana na mane be sheko din yanam tumsu no zo na on chakati zamta hande pataba katbe nama katbe tama katbe sokam na ilma ni na yil tilan de shama bota na kataka tilan ayo tisho ne na manya do ko sini ni cheni katitel lam kan an la hotel to na cheka titel lam kan an la tinana mama tinni tamama yika tunja zon de la par de politician la so te piya me de jante pa lenjima na zo toto gana toto de jale mere ke tam tia kulia ne de be ka te bada te de ne shana to de tia minister da ma DCEs inam ka dem bumbe de ko sama to do zo de de bon halba no ma na yi ko te kam ka bu de ko de Dagbon kana san na kam san ko le atana zuba be kana de mutum male ke chaka bamma titi ta be shaden de ka ya ko chanto don to ko de ma nyala na ya ko tan kam kwam sukuru bintuma yala ma soya a shirtin ma de be shakan be ka bam de la hajal ba ta pipa ne ba be ye be sham ba to ya ko de mo ka nan be shatin to zan to ma be ya da so committee ma ne ya nan kana ta zan shawo ya fara
to MP the map and the water de Jama to be the minister and on the Baba School, Captain in the Dagbon. I don't know whether I have to present this in English, but if I have, it's just to say that this is a culmination of a lot of consultation between the eminent chiefs that were selected by His Majesty the Yana to put together a development plan. The main objective of this development plan is to change the narrative of Dagbon from being in conflict to Dagbon being in cooperation and development. We've explained that we have had a very long tradition of proud traditional rule, but over the last 70 plus years, we have imposed ourselves a lot of difficulties, but thankfully we're emerging out of it. And in my hand is the development program that we put together. And the front page, as I explained, is the head of a very proud lion emerging out of darkness. And His Majesty has declared this lion is not going back into darkness again. And we put together a development plan that we believe if we work with all well-meaning Ghanaians and the governments will be able to let the lion emerge in this full bloom and contribute to the development of Dagbon and the development of Ghana. We have on this note also appealed to the chiefs and people of Dagbon to first and foremost be the owners of this document, to put their money where their mouths are, and to lead in the contribution of raising funds to implement this document. We've also appealed to leaders of the Dagbon groups, the Dagbon Forum, and all of the leading, well-meaning developers in and out of this country to join forces to ensure that we can fully implement a strategic development plan that will come out of this initial document. We also want to appeal to our MPs, our district chief executives, and all the political office holders, our regional minister, to please ensure that all of your development plans reflect the objectives and ambitions expressed in this document. We also will be appealing to the international community who have witnessed the difficulties that Dagbon have had to ensure that they can come and support us in programs that will improve agriculture, education, health, water and sanitation, gender issues, and all the other issues that bedevil us. On this note, we also indicated that we need to lift the palace of Dagbon, the pride of every people, the pride of where their chief sits. And therefore we want to ensure that our king sits in a befitting palace that any Dagbon anywhere in the world can look to and be truly proud. So that we would want to appeal to all well-meaning Dagboners to ensure that we do that. We also have this August meeting in a hotel in town. We want to be able to put together a very modern, ultra-modern House of Chiefs that will house for us, that will house us to deliberate very important issues like this. So on this note, to our friends in the media, to say that His Majesty the Yana has formally commissioned the Dagbon development strategy. Thank you very much. Diana. Na yebe nama na yebe na ba kem nama na ba per nama ranan ya ka na yebe ndan ya na urapa Dewa Development, Dewa Police Development Committee. To kalala committee mami, kabrajini kapa subcommittee, mbole infrastructure committee. To infrastructure committee ma, na yabuna ndanyeri chairman. To kurajini kabolti, umenura kwe tu bol rabol lakinirba nahe.
na te kana te pago na ya old traditional building money to ka tra chang te pago o min ra boltin mo shema ra yala mangunji won ora bol ma ka bol Dr. Abbas Brahma wunye Tamale Technical University the vice chancellor to kara bole Mr. Abrahmani Alasan o min yala engineer be Accra kara lam bole Alhaji Musa Kujo o yala engineer be Accra to bin bai ma da buto kana tin bai ma ko la chang na yama to tin da pai ko tizang traditional council plan ma zang wote to nyansi yinye yinje yishelmo de besum sidaba don so tra cheme kam nan traditional council za palle don so to ne guli la plan manya ami de tuya de saya ne tumele zale da bang to limi tinda nya tinirba yima tra jeme na kama tinirba yimo ko to bosu ti da bang don so tra yella na yeb na yebe na yeb bona nitin zang la ba ma kana tamale nti bole te tapahe nya tinye gbagba shele don zo tin da lamna tamale tra ko kulti yesi tra ku zanme timira kalma na tra dirla de fira so kardaje na kamam ti bol me ti balim min vo shebe kam mi ya nituma so katra tin da ko pana alaji alasan da wune nte ha dabango tun ku yem pirgenye karachi nam ka chant boham yem ye wutuma nkurma university shadimbe kuma shira hunda ye number 1 so ka trabolo kurayelti no kala fi amare kaye to no dapal de tamale woni nye Dr. Salfu Yakubu so Dr. Salfu Yakubu mi tino nda ko mbe tamal ma ka traye tumbolo so ka trabol Dr. Salfu Yakubu ko kala ta pati zo tunda lambol so ya hadayela Mr. Kadri ogo bela akramanya architect kabe de trafco de yala private company kabzo zanu ni mani to katraboli Dr. Tanimu Osman obanyela ne bia kabe akra kanye architect to karaboli Mr. Isufu Usmani obanyela architect kabe akra banda su redco to tunda bolba moza ha ka tra ba dafsle ka zara yi akra kana ka tra cha ba samba charna yele na bunda kana dra kana ta paga ka puha ka yela din tabana kara cha kharabu pambal ba ka samba gulna yelma zaha ntul na yelma ne bisham ka bralan samba jili hanan yelma na yeli yela ni nyeshem to kabra labna katmin bala ti jinta malmo to tunda jinta malmo ma banda bi akrama banda labya amma to banda kwalta malmo ma katbo nimbo shebe patma zo tunda bo shebe ma da yala Abdul Rahman Ali o bi Abraham Ali tam plan ko be bansu yo ne dabang tumbe ma bosubo to kara lambole Mr. Abdullahi Adam ogo nyala sabi the town planning mumbe nyango so kara lambo timabiso bien kalbono mafud tahite tam shelda te bien ka sura zang yana palace mo zang Facebook ne kar ku gende ka sonda yunele to lala masud ma wunda nangle o min ranan nan ka se ma gora ka da ban ora bila China masud bele masud bon so tra zang la ban bon za patine donc kulen chat nan bin shokar yina kartinya bolfa tra bo borna nan bin shok ka bit galante so din da nan lala tra meter la yo kale male platform karbe WhatsApp ne ban biya krama ti nan bin shakam da ti zang tiba ke to shel den be ka bazan titina so dimin dinyanga tra mitla Dagbon development committee ma jibuta kat mitba nzamba nzang tuntum tu shan hal zang uba to
traditional council man wona tra naale amare Dagbon palace ma din katlab na za tinaya de be chat na za man yala nim wo shabin bene kar simsin ti zang wuba ti me na zang wuba so kam da do zo ka tiene tinab na ma to ti nan nai ti ba kema o ba na ti zang tin nan me shama za zang wuya dum wo za nyanga ma tra ba na pon nchang tolo ntumi ti tolo na yo dum bene ka chang diale ntumi ti la yeb diale na yo dum bene ka kana ti zan sabru miti na pekuma bebo wo dum bene ka gare na ya ntizan nyang laje na ba nyang lana nda san tu shatin tu ma wo ka gar chanku ka mene na yeb ko na batlaje ka labna do ko to ma ngona to ma tuya do ko yam walla ka ka ci kema ko yina ntizan tu shema zan wo ya to na wala ma lati drama ya ki ma to tuma ma mi ndani ana mun sutin numware mun sutin bana kasu multin bum porza bam reso bornda ko hankal ne ko yipona atuma mara kuma dan kuma ko na yihe ko yamnam de no batem no babam no lebe yimzan en gatone katuma ma to yelmole tinsu rishel yala naon belman yugul kanon alafti munle mbran naon no lafti dezo ni a report shambo ayamna na baprunma do be anda inshallah beyizan pam katba mosra pam domete tebon ba fonzo kakarba na batem karna na batem yuna na babur nyang lana ne binyang mazaha na yamnuma tamin ba non banana taba come next slide ali tunshele inda fuktama yelmale tabigir dezo domin iyeltama ne lampuza ki bora abi bola dina na yam nti yelo mborna bola lampuza tama kawtbala nan motokiya mabgana ya pam tabiyan namla ira boltama kazan alqalmiji mbotan ban urte kayal wiyana yilma chekat borna katlile ka oy tantole kiyana ni tantole to inda position ma دويلا يانا بغداد عبد العزيز توهجي فونمبو وبعبيا وندو عجوا كزل كبان يا واسويا صورن نجوم لانجوليا يا واسويا بربلا باندو كابوليا يا واسويا زانيلا توكو ينو يانسي يا واسويا تمبوما تنم ولما وندو عدبنبا وندو عما بورسي kusasi tibeta me farifara inyar la kurushi kabanjo akapuleli tiyum tara